šampion sveta! Srbija je pobednik Davis Kupa! Pobeđena je Francuska u finalu, 3:2! Bravo, momci, bravo, Viktore! O, kakva partija, meč karijere! Viktor Trojicki ovoga puta na ramenima svojih drugova iz reprezentacije ne može da sakrije suze, potpuno razumljivo. Srbija je osvojila Davis Cup. Šest dva, 6:3 pobjeda protiv Mikaela Ljodre, 3:2 pobjeda protiv Francuske. Francuzi su vodili 2:1 nakon jučerašnjeg dana, ali kao i Česi, doživjeli su 2 poraza posljednjeg dana. Najpre je Đoković omogućio ovaj 5. meč. Omogućio Trojickom da se bori za titulu. Trojicki uzima mikrofon da ga čujemo. Ja verujem da možemo da ga čujemo. Imao je fantastičnu podršku sa tribina celog dana. I Đoković i on. I u prethodna 2 dana je bila ta podrška dobra, ali su nekako Francuzi izgledali kompaktnije sada, danas, ceo dan. Francuzi se nisu čuli, nisu imali razloga. Briljanti su bili Đoković najpre protiv Monfisa za 2:2, a onda Trojicki koji je ušao kao zamena. Pravi potez su napravili u stručnom štabu srpskog tima. Forget i svi ostali u francuskom timu ne mogu da smire Ljodru. Ljodra plače, zna da je ovo, kao što je za Viktora pobjeda karijere, za njega poraz karijere. I savladan je više nego ubedljivo. 6:2, 6:2, 6:3. Ma neka je bilo u svakom setu i 7:6. Potpuno je nebitno. Srbija je šampion sveta.